Okay, mga kasin, hindi natin agundaway intingaro din amwen no anyamit ti pakasaritaan ti pariko ti tibiyag dati nagsurat nga ni Kobe ti Vegan City nga kayat na ibure kada tayo ken kayat napabalakadan. Sagudahin nga ti surat ni Kobe. Dear Kasin. Sakbay man ti amin kat kablawang kay tinaimbag nga orasyo dita Nemars Studio. Kasama tayo nakablawag dagiti padak nga agbibuya kaya nagdingdingig kadagiti live streaming iti Facebook nang runa kadagiti naayat nga sponsor show kasinyong. May sakmet kadagiti naruway nga mangsubsubaybay kadagiti letter reading program show ken ni Manong Nemi. Ket kasla maikawaak kasla saan na kumpleto ti aldaw no saan na ka makangig iti istoryayo. Iso nga no daduma i-replay ko no kwan digiti saan ko nga nabubuya iti napalabas. Ilinged daklatan itinaga na Kobe. Baka di kay mamati kasinyong ubingak pa nga mahilig ako nga agdingig kadagiti drama yo. Kared-redwar ko laeng ti kolehyo kasinyong. Angim na isang sangayan para itikas kanyak. Deti iburay ko nga parikot ko. Tada etiket saan ko mga parikot tikas kanyak nga ubing pay. 21 years old ko palaeng kasing. Diyak amo no siyak ti kaubingan nga nagsurat kada kayo. Irugik man ti pakasalitan ti parikot ko idita. Adakon itiya may kapatatawen ko itiya kolehyo. Idita agayan ayat kami kay ni Sheila. Ni Sheila nga kay eskwelaak. Actually, agpada kami ti kurso. Ni Sheila nga nakainlabak ti uray la. Nga nagbalin idi nga inspirasyon ko iti panagbasag. No kasano nga naaddaanak iti parikot, kasti man nga rod nga irugik ti amin kasinyo. Ingkay lataginan nanang. Tasya akong tagi dalimanek, di nanganan tayo. Ay, alaman nga rod anak ko, kat makaturog ako. Alawan nanang, ang maguray ka man anak ko. Baka mo't no mapuyatan ka. Kat deta pa nagbasa, masapa ka pa nga mapanag-eskwela into no bigat. Saan nanang, maturog ak to adagos, into no makaidalimanek ka. Ay, kita anasaya at nga raon. Di bumatla mabaybay, anti pa nagbasang barok. Saan mo't nanang? Amo yung mo't no kasanot kinapasnik ko nga agadal. Ang madanaganak lang anak ko na italaeng anya nanang? Italaeng ngamin nga ipakaamom kada kami nga addan ka ayan-ayat mo. Tasipod idi high school ka aging ga kada ti panagkolehiyum kat di ka mo't pulos nga nakinubnubya. Diyak mo't naigawid tirik nanang. Agayatak namin kini Sheila. Angim, di mo ko mangarod baybayaan ta panagadal mo anak ko. Katnay, sayang mo't ngarod di saksakripisyo ni tatang mo di balasyo taaw. Maipaay na laang nagati ka sa pulan para iti panagadal mo. Uwan nanang, anilakit danag yun aya. Saan ko'y palubos nga madadael ti panagadal ko. Saan nga po tadanobya kon agbali mo ti focus kon. Akita, ay adda ngamin dagiti daduma anak ko. Nga no adda kaayan-ayat da bayat nga agad adal da. Akit maperde madadael ti panagadal dan. Saanak nga kasi nanang. Sigurado ang madlaw ko kat di mo pa inyam amo tinobyam kada kami. Addan tulat gundaway na nanang. Busy kami di school kan medyo mampain pa laeng ta. Nabiit kami pa kani Sheila. Baring
Pudnuti ko na nga agbalin nga inspirasyon mo dayta kaayan ayat mo. Ket nay dandanikan agturpos iti kolehiyo anak ko. Nanang. Pagbalinik nga inspirasyon ko nga talaga ni Sheila para iti panagturpos ko. Ket into no makaturpos kami nanang. Ket adda na talgid na trabaho mi. Mabalin ko to siguro nga ikalaysan ni Sheila. Anya? Saan ka di nga nasapa pa anak ko? Ni Sheila nga minin nanang ti talaga nga babae nga para kanya. Awanin ti sa bali pa nga amok nga babae nga dumting pa iti biyag ko no di ni Sheila laeng. Alakit nasaya at ano kasta. Kat sapay ko takas tamat itirik na king kanay nga kaayan-ayat mo, baraw. Talaga nanang. Malangaro din nanang, ingkay ginanang. Oh, Sheila. Oh, Kobe. Amot ti tabag mo, tabag katek. Taintan iti sumarunong nga classroom ta. Oh, sige. Mabaling ka din nga gaman ti dakulap mo. Ha? Saan kita nakababain? At datamat nga rin iti campus. Igamamlatan, bitbitin mo natatabag kon. Oh, sige. Naisuti kayat mo. Kaya madamdama. Into no break time. Kahit ko timangan iti fast food. Ha? Oh, sige. Intan to. Angim si kapela ti agbayad Wen, awan ti danag. Okay. Amo ti tabag ko. Ha? Apay. Basta. Medyo madayo ka basit. Sheila? Medyo adaywan na. Saan tagsabsabay? Ni. Pinaspasan na tinagna. Aping nga ta. Aping nga. Kinapya ka si tipan nagdana. Nakakinkin ni mo to. Saan mo nakasta tinormal nga panagnana? Jaklati kaskason. Ada siguro mabain siguro awatek latan. Amang ano ka makamag, tasid gakit, baka makagura. Aramidik ti amin tapno saan nga makagura kanyak ti kayan ayat ko. Aramidik amin para kinisila gaputa ipatpatig ko isuna. Aramidik ti amin. At diti bagmon. Mabaling ka diti sumrek pa laeng, diti dagos mo. Sheila? Sige. Angim saan ka unay baybayag akit at danto pa ubrak. Sige, okay lang. Agtugawak latan. Ada kami pa'y tita. Ada ka gaya man Sheila. Yes, tita. Kaduak gayam ni Kobe. Ha? Ni Kobe, classmate ko. Classmate? Classmate lang ka di, Sheila? Ay na, ni Tita Beth man. Mangintriga man yan. Inkaasi kaswin ati, bisita. Mabit lang tita tagpelesak. Mabalin ka di tita nga si kapela ti magitungtong ken kwa na. Sige. Orita nakaturog mo ti anak ko. Sige tita. Naimbaga malim mo tita. Tita? Si Kamet awagan na ti tita. Dito nga saan met muna unay nga adayo tigidjat ti tawenta. Pasensya kan. Tita nga min ti awag ni Sheila king kay iso nga nakitita kamet kanyak. Pasensya kan. Manang. Nagpipiyapay ata manang. Bueno ate. Sige ito kong kalatan. Classmate na kakano ni Sheila? Wen ate. Classmate?
When no boyfriend. Ha? Ah, um, boyfriend na ate. Kunak tupay. Dito nga talaga nga Sheila. Ah, tita nak ni Sheila. Siya gayam ni Beth. Nice to meet you, ate. Ah, da kami laki ni Sheila ti agyan dito eh. Ken adakad kadwak nga mga aywan ti anak ko. Ha? Adda gayam anak yun, ate. Wen adda anak kon. Sa dinungaro ti ayan ti amana ti anak yo. Ti asawam. Awanin ti asawa. Natayen. Ha? Natay nga si bibiyag. Ay, anya ti kayo sa nga natay nga si bibiyag, ate. Natay nga si bibiyag ko na baluak nga si bibiyag. Ah, may sak nga single, ma'am. Ay, kabsat ko ti ina niya, Sheila. Iso nga tita ti awag na kanyak. Ngem siyak ti buridek kada kami ngagkakabsat. Ket manulain ti gidja ti tawen mi kini Sheila. Halos inem nga tawen laeng. Ay, basta ka di. Iso nga, awkward mo't saan ka di nga awagan nak ti tita. E dinto nga saan nak mo't kang kapkapin ano. Ken agasidig mo't lang ti tawen ta. Ay, uwen nga ate. Ken saan mo nga lang nga talaga ti awagan. Saan mo nga bagay nga awagan na ka ti tita. Kasla agkasadar kay lakin Sheila. Si Kamet, bolero kagayam. Oh, nagmerienda kan? Ay, saan pa eh? Ate, mabiitag la dito eh. Taisuti ko na ni Sheila. Saan na kano kahit ngagbayagak dito eh. Kasta ka di? Dito ka talaga nga kaanakak. Oh, ni, ada ka pilagayam, Kobe? Wen, Sheila, ngem, inak no kwan. Ngem, ada ka di pa panam? Ha? Oh, wen ngagpaiso, Sheila, kunam ngagpeles ka. Angem nakarubot kami. Ada ka dilakad mo? Kuha tita. Ada ngamin awis di klas barkada nga babae. Ada ngamin lakad mi kami la jemol. Mall? Oh, awamat ka dito ubrak di balay, Sheila. Mabaling ka dito sumurot. Kuha ngamin Kobe saan latan. Kinid daw ngamin di kiti barkada nga babae nga all girls kami nga rumwar. Sabi ko matamawatam. Sigurado ka jemol lat papanan nyo ha? Uwen tita. Ajak nga ro dagbaybayagan no kasta. Kita talaangin ito no bigad di eskwela Sheila. Oh sige Kobe. Ingat ka. Ingat ka met. Sheila. Bye. Napanan na nga tan ni Sheila. Kasi nga oras kit ada isurat iskwelan. Agkuyog kami ko mga mapaniti classroom mi. Uray klatan. Baka dalayang nakakumikuman na. Naladaw lang siguro ta ada inubrana mo. Ha? Ni Sheila da siya. Bim mabait ti may sanga kutse. Ti kutse ti. Kutse ti agbasbasa met la dito di jay. Dali, sa bali ti kursuna. Malasing ko. Kutse ti varsity ti basketball ti eskwela mi. Ang imapi nga na apay nga naglugan ni Sheila sa dyan nga kutse. Sabtek isuna. Tasalud sudek. Sheila. Oh, Kobe. Iruri na kaim ditoy. Uwen, ururahin ka ta. Kas dati nga raramidin ta. Agkuyog ta nga mapaniti first subject ta. Inta nga rutin. Nakita ka nga bimabay ti kotse. Asino da jay nga? Nang itulod kin ka dito eskwela. Malasing ko deti kotse.
Agbasbasa dito taking kutsen sa jay. Kadejay, saan ka di? Ay, when? Mabaling ka di nga sa lutsunan no, apay. Ni Raymond Daychay. Ay, when ni Raymond? Dati basketball player, saan ka di? When? Intulod na klaeng, gaputaan niya. Marigata na kami nagsada di tricycle. Ket gaputan na kutsena, in message ko isuna. Nagpasundo ka king kuana? Ket di ka pala nagpasundo kanya. Ket awan may tilugan mo. Ket mabalinak man ka nangarkila tricycle ko ma. Ket saanin amang ano adad nga maladaw tanga dua. Oh, at least isuna asidig lang isuna iti balay ni. Iti dagos ko. Sige. Intang aruden. Api nga tanga saan nga simrek ni Sheila iti naudi nga subject ni. Tawtawagak di na matsungsong batan. Di na pa'y basahin di kiti message ko king kuana. Nasapa nga tanagawid. Diyak ba't nasiputan ni tayo nga nagpukaw. Ang mga numadit bagbagi na. Nasken nga amwek no anya ti kasasaad na. Inak yan ti dagusda. Uri tamok mo ti dagusda. Amwek. No ape nga saan nga may nagbasa. O saan nga nagklase iti last period mi. Nasken nga maamwak. Kobe Tama? Ay, wen ate. Awan ni Sheila dito eh. Ha? Awan pa dito dagosyo ate? Awan pa eh. Tiyan mo kagad na kayo kuyog latang agawit. Saan nga rod ate ta? Saan nga si Marek isunod yung naudi nga subject mi? Ay na. Dito nga kaanak ka. Alas sumrek ka pelaeng. Thank you ate. Taurayak man nga rod, taamwek no api nga saan nga simrek ka dati last subject mi. Agtugaw ka pelaeng ta isa ganaan ka ti meriendam. Saanin ate? Jakmut kidi mabisin. Sikati makaam mo. Uretan matmaturog ti anak ko. Agtungtung tapay laeng atap no di ka maboring agur ure ti ka anakak. Agyaman ak ate. Ay, jak mo deta nga ka anakak. Nakabalbal lugla unay. Kanayon nga rumor iti malem. Ha? Ay. Apay, di mo kadiam mo? Nga kanayon nga rumor, numalpas ti klase yo? Maitulod mo isunod dito eh. Madamdam malaing, rumor manin. Saan namat ngay bagbaga kanya kate? Ay, kunak tupay. Apay mo't nga kinayat mo ti kaanakak. Kat happy go lucky. Ipatpatig ko nga min ti kaanakan nyo, ate. Diyos ko, ay. Daytan ni, ada nagsarding nga lugan iti sango. Ha? Isungag pa iso ha. Ken, ti manin lugan ni Raymond ti. Nagluganan na. Amamit kayam ti kadwana. Wen ate. Kaeskwelaan ni matlaing dayta. Kilugan dayta nagluganan na. Ang imaguri ka. Api nga iso naman ti. Mabit laeng Tay naksabatin ti ka anakak. Diyos ko. Anya dayta ti mapaspasamak. Pimanawin ti kutse nga nang itulod kini Sheila. Agsarsarita da kini tita na. Anya nga tat pagsarsaritaan da. Diyos ko. Masapol nga agsarita kami kin Sheila. Apay nga ka dito, Kobe. Ha?
Sheila, api nga ka ditoy. Imbaga ka dingo may ka ditoy. Saan? Yung, mas dawag lang amin no. Api nga di kasi marikit tinaudi nga subject tayo. Kita api ka dinasken nga ibagaking ka amin? Ha? Ha? Oy, api nga kasat pa nagsasaom ken kwa na, Sheila. Nasakit ti ulok, tita. Masabol ko tagi na. Oo. Oy, Sheila, subli ka dito, eh. Ada bisitam, kasasarita na ka bisitam. Oy, Sheila! Pasensya ka na, Kobe. Okay lang, ate. Nasakit lang siguro ti ulo na. Ay na, amok ta ka anak ka. Agin sa sakit ti ulo na ah. Tadi na kahit nga pagsaritaan nyo, no apay, nga saan nga simrek iti klase yo. Kaya no apay nga dahi sa bali nga lalaki tinang itulod keng kwa na dito'y balay yo. Ay balay mi. Baam, kasaritak to ti ka anak ka. Saan nga mabalin ti kasto eh. Naalas nga kitkitan dati nga aramidan na king ka. Panagkitak, naanos ka king kwa na. Angin, isuna, kaslati balbali walain nakalaing. Saan mo siguro ate? Baka madilaing ti ulo na nga talaga. Ay na! Nasingpet ka kit di unay. Babaam, Kobe. Takasaritak to isuna. Kasayatan na siguro agawid kalatan. Tabaliwan yung tot agsarita into no bigat. Ito nakita kayo di eskwela yo. Sige nga ron ate. Bye. Saan nga po doon ta, Sheila? Ladingitek, Kobe. Ngem, bigla metlatan nga limami istirik na keng ka. Anya? Apay, anak ka titibasol ko. Api nga makiwin naswas ka kanyak, Sheila. Kat di ka nga ron ipatpategen, Kobe. Ada ka di basol ko? Anya tinaramid ko? Awan tinaramid mo. Ngayon talaga lang nga, 5 misin tirik na keng ka. Kasano? Tunggalag kadwata. Maboring nga kadkadwa ka. Ha? Saan ka di nga naragsak? Apay, araramidik mo't amin ngayon paaramid mo kanyak. Ububraig mo't amin ngayon paubram kanyak. Saan nga umanay dagita? Saan nga makaanay amin ngayon inararamid mo kanyak? Gaputa, ado ti pagkurkurangam kanyak. Kas kumatian niya, Sheila. Ibagam kanyak. Ibagam kumakanyak ti pagkurkurangak. Tapno amok nga sulnitan, dagita nga pagkurkurangak king ka. Naladawin ti amin, Kobe. Saan? Saan pa nga asin? Saan kang makiwinaswas kanyak, Sheila? Saan kuma? Lading itek, Kobe nga. Adan sa bali nga ipatpatig ko. Anya? Ni ka di Raymond. Ni Raymond nga. Masansan nga mangitulod king kagan mangsundo king kaditi eskwela. Ni Raymond nga paiso. I'm so sorry, Kobe. Ngem naragsakak ken kuana. Iso ni tipatpatig ko. Saan nga po doon data? Saan nga po doon data? Panawan ka pa eh. Agur-ure kanyak ni Raymond. Sheila! Pangaasin ko ma, Sheila! Sheila, ang sarita ta, Sheila! Sheila! Oh, Kobe! Ada ni Sheila ate. Ha? Awan pa eh. Rimor manen. Sinundo deti nakakutse. Nga kaeskwelaan nyo. Ni Raymond. Nilalaki nga nang isukatan na kanya. Anya? No kasta? Insukat na ka ni Tisabali. Ni Sheila. Uwe nati. Isong imayag dito ito agpagpakaasi ang kumakin ko na. Ang nakainom ka, Kobe. Uwe nati. Nga po iti sakit tinakin ko. Naginumang iti arak.
Kintap na daturin ko nga may makisarita kin ko ana. Kagpagpakaasi aking ko ana nga. Nga sinublianan kami ate. Diyak kaya nga mapukaw ni Sheila kanyak. Diyak kaya madadail lagi diti pa nagbasak ate. Iso nga pangasim ate. Tulungan na ko ma. Urayik ni Sheila dito'y. Natulungan na ko making kuha nga makisarita tapno no. Makisinublianan kanyak ate. Angin. Amok ti ka anak ka, Kobe. Natangkin ti ulo na. Ken saan nga dumdum kanyak. No siya klaing ti mamagbaga ken kwa na. Sigurado lakid di nga sa anak nga tingkin. Iso nga no. Inkedeng naman nga makirelasyon iti sa balin. Awanin ti maramitan pa saan nga mabalin. Saan nga mabalin ate. Ni Sheila ti biyag ko, ate. Ni Sheila ti lubong ko. Iso nga, urayik iso na dito'y. Urayik. Aramitik ti amin, tapno no, agsubli ti panagayat na kanyak, ate. Agtugaw ka. Kastaon ti bartik mo. Ay, Diyos ko, ay. Anya nga min dito yung nararamid ti ka, anak. Ate, awan matim mo ko'y naramid ko nga madigan mo, anak. Api nga'y narakop na Kobe. Ate, ang asim tulungan na. Awan matibasol ko kay kuana tapno no. Tapno no'y sukat na kiti sa bali, ate. Aguri ka. Agplastar ka ta. Pinakmangalay ti nabasa nga labakara. Kit ni kastaon ti bartek mo. Sheila. Bapa naman ang anak ko. Ay, Kobe, anak ko, nakainom ka saan ka nga rumwaran? Mas nasken ngayon nakiyanda, Sheila nanang. Baliwak manin nga orayan tawaring mauray ko takasaritan. Wala nga malikliklikan na kalangaro, hindi nakakayat akasaritan. Di dati nga kaayan-ayat mo anak ko. Day dati kong kunaking kan. Madadail ti panagadal mo gapo iti babae. Kanayon ka mat nga agbarbarte ka na anak ko. Pasensya kayo, nanang. Nasakit lang tinakim ko. Kapoy ti panangisina kanyang ni Sheila. Uwan angem ni madadail ta panagadal mo na anak ko. Saan, nanang? Saan ko ipalubos? Uritang sumagmamano nga bulan laingin. Agturpusak. Ay na. Ina ko, nanang. Nasken ngayon nag-itibalay na Sheila. Tabaring no makasarita kita nga rabi. Si ka manin, Kobe. Ate. Kinakainom ka manin. Pasensya ka nga. Naskin nga urayik manin ni Sheila di. Takasarita ko may suna. Ay na. Sipod idi kanayon ka nga umay dito nga urayan ni Sheila. Saan ba tayo nga agaw-awid? Anya? Saan nga dito nga umyan ni Sheila? Ay na. Makaungat ang karoon ka na ito nga kaanak ka. Abos tayong bilin da kanyak da itinaganak yan kuana. Kat tiatap ko. Umyan iti ayan ti baro nga nobyo na. Ha? Sana mabalin natin. Ay na. May ka dito, itugaw ka. Numan pud do ti imbagamate. Nga nasaanin nga umyan dito ni Sheila. Mabalin ka di nga. Amuin nyo no, sa dino ti ayan na.
Tay nagdanunen. Ay na, Kobe, aya. Panagkunakit nalaing kami. Anya? Apay di mo pala maamiris ti amin? Saan na kan nga ay ayaten ti kaanak ka? Ngim nagalistom et laingit. Siguro agit saan nga naunig ti panagayat na king ka. Iso nga alisto na ka ngayon sukat. Amamuk ti kaanak ka. Mabalin siguro nga nagayayaman na kalaing. Mabalin siguro nga ada iti sapsapulin na iti may nga lalaki nga awan ken ka. Kas kumatian niya. Gaputa na tataer ni Raymond ngem siya. Gaputa di kutse. Gaputa na laing agbasketball. Ay na. Agawid ka laingin, Kobe. Gaputa awan tinamnamae mon, ken Sheila. Jack pulos na awanan tinamnama kasin yung uresang kay baga ni ate Beth nga lipatek kanon ti kaanakan na. Ibawing ko kanon ti riknak nga panagayat ken Sheila iti sa bali a babae. Intultuloy ko latta ti kinamaag ko. Akalpasan no jak makasarita ni Sheila. No jak makasarita iti pagadalan mi, nuliklikan na inak iti balay da. Tatsambaak ang mga no agaaw-awid ko na. Ang mga no saan nga sumurot kini Raymond kat agawid iti balay da. Kat adanton gundaway mi nga makapagsarita. Agingga nga saan mete na sumsumrek ni Sheila, ayat na lang nga maliklikan na. Nga damag ko agdendenadan kini Raymond. Agingga nga iti maysa nga malem. Oh. Si kamanen Kobe. Mabaling ka dito sumrek? Sumrek ka. Angem ibagaking ka awan tinamnamaem nga Sheila nga umay dito eh. Saan mo't kidi nga ni Sheila tirantag dito eh? Anya? Anya ko mawar tirantam dito no saan nga ni Sheila? Saan mo't lang nga ni Sheila ti tao dito nga balay saan ka di? Anya ti kahit mo sawen Kobe? No. Ay, tito! Anda ka man gaya rin tito. Hello, BJ. Agay ayam tamanin tito. Ha? Kasi dati ngay ayamin ta. Okay. Nangito godak iti ay ayam dito eh. Wow! Palto-paltog dito. Kobe, anyo tikit na sa dito eh. May nagpasyar, gabuta, kahit kung nga kaya ayam ni BJ ang anak mo. Gabuta, masansanak ka umay dito eh. Naiyasinig kumitirik na king kuanan. Bang! Dito! Bang! Bang! BJ! I won! Tito won! No, Tito! I'm still alive! Bang! Yay! I won! BJ, ika palagay I'm room mo tagsarita kami kin Tito. Ni Mami, met. Inkan, madamdama kay agay I'm kin ni Tito. Sige nga rat, Mami. Tito, panawan ka pa sige, BJ. Kobe? Beth? Saan ko ka kinid daw keng ka nga?
umay mo sa rungkaran ti anak ko. Ken saan nga nasken nga regregalom kadikiti ay ayam. Sige ka. Baka sapul-sapulen nanton. Umay ti dakes na no, sapul-sapulen na. Di kay ko sawen. Amang ano di na kanton makita iti mapayag kit. Maikawan tumiti anak ko. Sapul-sapulen na kanto. Kit jak to amon no anyat ibagak. Ape ngamin nga. Ape ko mga amin nga mabayag nga sa anak ko may dito. When angim nabayagin nga awan ni Sheila dito eh. Awan may tinti rason nga umay ka dito palay. Saan ka di nga umanay nga rason nga umay ko sa rungkaran ni BJ nga anak mo? Diyak maawatan. Di ka maawatan, Kobe. Ken may sapay. Sa anak mo tin nga awagan nga ate. Anya ka diti kahit nasa kawin na gito eh, Kobe. Di ka nagpaiswan na, Beth. Nalipat ako ni Sheila. Oh, well and good. Good for you Kobe. Nabayag met kay bagbagak ken ka nga lipatin isunan. Taagsay sayang kalat oras mo ken bannog mo ken kuana. Ken saan na ka nga deserve ti ka anak ka? Gaputa na singpet ka, nasayaat ka nga tao. Napudno kang ken kuana, idinto nga isuna, saan nga nagbaling nga napudno ken ka? Iso nga ron nga nalipatak isunan. Gapu iti kanayan mo nga pamagbaga kanyak. Beth, sikati kang runaan nga gapunan no ape nga nalipata ko ni Sheila. Saan laeng nga ni BJ tirason no ape nga adda kita. Ken no ape nga saan kan nga awagan iti ate. Kapara kanyak. Saan nga ate ti panangibilang ko ken ka? When ang imininauna kem ti sika. Mabalin nga awagak iti ate. Ti babae nga ipatpateg ko. Anya? Kobe. Pudno tinangigam. Beth. Diyak mo. Diyak maawatan ti riknak. Ngim, tilayang may sigurado. Tunggal makit-kita ka. Tunggal kasarsarita ka. Kastamit yung ni PJ. Tunggal adag dito eh. Naragsakan. Angin. Agayatak yung ka, Beth. Baka nabigla ka laing, Colby. Baka mit no, pagbalinan naklaing nga rebound, no, panakibutas mo kini Sheila, no. Namin pinsanin nga napukaw ni Sheila iti panunot ken riknak. Pati ti pusok. Gaputas si kalaing yung tinaglaon iti pusok, Beth. Angin Kobe. Ininaw na aking itisika. Age doesn't matter saan ka di. Wenang madan anak ko. May saag nga single mom. Oh, anya ka madakes na. Dakes ka di. Nga buklek, ti pamilya nga dinadael ti sabali nga lalaki. Kobe. Awan met ti dakes na. Awan met ti dakes na nga ambok no agayatak iti kasking ka. Nga adda na palabas na. Tas saan nga napatig ti napalabas kanyak, Beth? Kobe. Katsapay ko mata. Supapakam to deti nga panagayat ko. Sapay ko mata. Sapay ko mata ayatin nakmet. Kobe.
Mabalin ka di nga agkak dagiti bibig mo. Kobe. Iya sidig kong tirupak itirupang. Malak dagiti bibig mo. Ket no di ka managkid-kid. Ket nasawen ket ipatpatignak Beth. Kobe. Kobe. Bang, 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 Tito! Bang, 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 Mami! BJ? Bang, 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 BJ! You're dead! Oh! Kobe, go to your room. Ika pala di room mo, baby, Taagsarita kami pa kini Titong. Ay, sorry, Mami. Nagbayad ka ngamin ngagsaritan. Kahit ko di mag-iayang kini Titon. Ngim, agsarsarita kay ka di, Mami. Pingarod nga. Kaslag kikis kayo, men. Saan? Kwa. At dalay niya sa asko amin kini Mamin. Iso nga, madamdamag ayam na itong BJ. Sumrik ka pala iti kwarto. Okay, Tito. Sorry. Sigurado ka din nga saan nga makariing ni BJ. Naunig titurog na no kasting oras. Ang madamdamalaing agriing tumanin. Adalaing me sa oras. Adalaing me sa oras ta. Tigay mo sawin. Gundawayan tan di me sa oras nga kadata. Nga adda kadata. Sika. Baliwak nga rod Tibwelok itay. Naagkak ko madagay di bibig mon. Naamwak ko man. Noan nyamit ti marikrik na makanyak. Saan nga istorbo ni BJ? Isupay nagloko di siyang ubing. Wrong timing ko na. Saan mo't siguro nga makadistorbo ka tataitan? Depende. Depende na niya. Depende agbayag-bayag ka pa ilaing tita. Ay, paspasan ta karutin. Ang mga mapitutan manin. I love you so much, Beth. Ipatpatig kami, Kobe. Nakaraglagsakak launay, Beth. Nakaraglagsakak launay. Oh, Beth. Oh, Kobe. Oh, Beth. Sakbay ngay katentatipagan anay ta. Ket awan ton ti binabaw yan. Kobe. Sigurado ka nga talaga. Diyak kaya ti mapaay manen kini ayat. Saan to? Wingin. Amangan no agbabawi kanto. Saan? Amangan no maamiris mo to nga. Naragragsak kanto metlaeng no. Saan nga itikas kanya ka single mom ti ayatem. Kasti ko na. Awan ti anyaman na kanya. Uray single mom ka. Uray pa'y 7-8 ti anak mo iti kinabalasang mo. Charot ka mo. Imposible mo ito. Ay, kukulak lang. May isa. Okay. Okay lang. Na minsan lang nga nagbidtot ka. Amin tayo nga tawag bidtot. Kat siguraduek na saan kanton nga agbidtot pa Agyaman no kasta. Kobe. Mabalin ko nga rudin nga katindi pagananay ko. Kat natalgid tirik na saan nak to nga baybayan. Nga saan nak to nga panawan. Nga saan nak to nga pasakitan. Kas day dating ayat ko. Saan to, Ben? Iso nga mabalin mo nga katindi pagananay mo.
Mabalin ko matingay katindi pa kananay ko. Oh. Dahito pa'y ti mesa nga kabuteng ko. Ha? Ti anya. Makitang ti bagik. Saan nga na? Saan nga kasi iti kinapintas ti bagi ni Sheila? Gaputaadan anak ko. Saan nga nabukel ti barokong ko kas idi balasa nga. Shhh! Awan ti anyaman na kanya. Nabukel man, nagublong, nag-triangle, nag-square man ti barokong mo. Awan ti anyaman na kanya. Uwe nangin. Saan nga napintas ti sukog na? Uray pa'y laylay dayta. Uray pa'y kasla dimmapan. Anya. Ken uray no takkelen dayti nga pagroran ti dede. Awan ti anyaman na kanya. Agyaman na kasta. Kobe. Panik ni kaking ka. Uri addan rimwaragatas dito eh. Uri addan maladaga nga nagsuso dito eh. Agsuso akmet. Uy. Apay. Makikika ka din o agkak ti buksit mo? Dito pusong mo? Saan? Angin mabainak lang. Taapay. Gaputa. Kuribet-beten ti buksit ko. Adda stretch marks na. Gaput ti panagsikog ko iti. Awan ti anyaman na. Uray buo nga bagimpay ti adda stretch marks na. Bet, ipatig kalata. Oh, iso nga. Saan mo nga? Panpanunutin na kita. Agyam, anak no kasta. Kobe. Oh, aguri ka. Apay manin. Mabainak sa. Ha? Mabalin idepenta ti silaw. Anya kumat kabain mo. Saan nga kas iditi lang ti mabagbagi. Kasi di balasa nga. Ha? Anya kumat nagbaliwan na. Siyempre, nagsikugak. Medyo ngimisit. Ay, awan ti anyaman na. Uri pa kidi isot kang ingisitan. Dito mabagbaging. Kanik pa ano kahit mo? Ay, kanik ka. Kababain mo't king ka. Saan nga kasi iditilangan na. Gaputa, isipo didiin niya anak ko ni BJ. Nagbaliwen. Okay lang. Unay ka na yan. Idanag nun. Oh. Nangisit ngagpaiso ha. Uy, bastos. Kung kulaklaeng, awan tayo naman na kanya. Oh, kita? Uri nangisit ako na, kahit kulata. Kobe. Nagimas tupay. Kobe. Nabawang kanta sa pag may sain tan na pagkita. Beth, maguli ka. Ha? Baka namnamaim nga. Kasi ti balasang amok man ti bagamo. Well, amok naganak ka. Awad ti anyaman na kanya. Uri no adan maladaga nga rimwar. Idi deto eh. Tinasisita. Ipatpatik na ti tunggal maysa. Ipatpatik na ti maysa kin maysa ben. Iso nga, Kobe. Bet. Kobe.
Ah, 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 ay, Kobe. Ay, Kobe, ay. Beth. Kobe, 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 Kobe. Kobe. Ah, 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 When kasin yung inpaay ni Betty amin na kanyak. Ket naadaan kami iti relasyon iti anti ikit ti dati nga kayan ayat ko. Ni Beth nga may nga single mom nga iso tinangan andi ngay kanyak idi agsagsagaba ak gapo ken ni Sheila nga kaanakan na. Nakaragragsakak kasin nyo tamok nga napudno ti panagayat ni Beth kanyak. Napudno met ti panagayat ko ken kuana. Nga idi impakaamok kadananang inyam amok ni Beth ken ti anak na inawat damot. Naragsak mo dinanang gaputa nagturpusak gapo iti inspirasyon ko dagiti aginak nga da Beth ken ni BJ. So magmamanulaeng nga lawas tinapalabas nakastrekak iti trabaho kasinyong ket dito yan nga nang rugi nagden na kami kani Beth kastameten kani BJ kurang nalaengen ket pagtulagan mi ti panagkalay sami angem ko nak agurno ngakpay gaputa syempre saan mat nga basta-basta nga dati sinerek ko nakirelasyonak iti addan anak na kaawatan nga anak kumutan ti anak ni Beth. Tiamo gidi kasin yung ket awanen ti agbalin nga parikot mi. Angem kalpasan laeng ti sumagmamano a bulan. Kobe? Sheila? Sumre ka. Sino ba ita, honey? Ni Kwa, honey. Tita. Ni Sheila, honey. Sheila? Tita. Apay. Apay ngagsangsangit ka, Sheila. Apay nga the black eye mo, Sheila. Kinaabil na kami ni Raymond, tita. Anya? Dinangran na ka? Tikas na nga kasasaad mo? Nga masikog kan nga dandani ka naganak? Pudno ka di timbagan, Sheila. Dinangran na ka dahil nga live-in partner mo, nga ni Raymond. Dakis ka, ti ugali na tayo nga lalaki. Talaga nga dakis. Mabaling ayang nga dangran na ka, lalo kit masikog ka. Hindi iti polista, i-blatter tayo. Saanin, tita? Saan? Anya nga saan ko, ma? Kasanuar na ulitin ng tumanen? Saan nga mabaling? Saan nang nga maulit pa, tita? Gaputa na umaakon ken ko, ana. Anya ti kahit mo sawen? Agsubliag dito yan, tita. Pinanawa ko ni Raymond. Katsagon kaya't ti magasinobyanan ken ko, ana. Anya? Agim kasanungar ti sikog mo. Dahil natin problema, tita. Saan nakadumet nga suportaran na sa anak nga agsublikin ko, anang... Ay, saan ka agsubsubli, Jay? May mayat kalaingin nga dangdangran na ka? Ito'y kalatan. Total adda akmat.
ken adamit ni Titom. Ni Titom nga Kobe. Di nga min, honey. Tulungan ta ni Sheila. Tapno saan nga mas asidig ka di nga lalaki. Ka di nga demonyo. Naggago day chay, masikog ka lang nga rodin. Kinabil na kabay. Wen, Sheila. Nakasagana kami kendi Titam nga tumulong ken ka. Tulungan da ka, datasikog mo. Tulungan da ka nga mang padakkel to ti anak mo. Agyaman na, Kobe. Agyaman. Inarakop na. Sheila. Oy. Sheila. Tita. Siya kumati arakopem. Saan nga ni Titom? Ay, sorry, tita. Tita. Agyaman na, tita. Agyaman na. Anya ka ditipan panunutem, honey. Kuha, honey. Sibo didi, nagsubli ni Sheila dito yung kasasaad na. Kanayon ka matiliwan nga nakamuleng-leng. Agpanpanunot nga kasla nakununig launit pampanunutin. Kuha. Maasyanak lang amin itikaanak ka. Wen nga rodan niya, honey. Nakakaasimet. Kaasimet ti kasasaad na. No apay mo't ngamin, nga dahi siya nga Raymond ti simrutan na. No daduma kat papampanunot ko nga karma na dahi ta. Saan mo ko mga panunutin ti kasta, hindi ka nakam. Maala, napasamak ti aminin. Awan ti mabalinta no di kat tulungan ta. Kaanakakmat nga rod. Kaya sino kumapit ti tumulong ken kuhanan no saan nga siya nga antina. Data. Panpanunutik laing, Beth. Saan ka di nga naalas sakit kitain nga agditin natay ti may mesa abalay. Anya ti kahit mo sawin. Siyempre, ada na palabas mi. Kat di met saan nga napatig ti napalabas king ka. Wen, angin, di mula taot maliklikan nga da masaot tao, no. Apay, saan ka di nga kampante nga da isuna tito eh. Apay, ada ka di pala marikrik na miti ka anak. Ha? Awanin. Sikamot, honey. Sikalaing di patpatig ko. Kat apay nga rod nga maapektaran ka iti presensya ni Sheila dito eh. Laglagi pem ka anak kakisuna. Kat saan ko met nababalin nga pagtalawin ni Suna. Maawatan ka. Met kid di kanyak. Sungawon ti pagdanagam, honey. Nasaya ato nalawag ti amin. O sige, maturog ta nga ro din. Good night, honey. Good night, honey. Awan ti anyaman na kunakasin yung embayat ti panaglabas dagiti aldaw. Tunggalag sabat dagiti matami kini Sheila ket kaslada ibagbagana. Kaslada ibagbaga dagiti mata na kanya. Tunggal makita nga agsangit ni Sheila kasla agsubsubli kanya tinapalabas ngano kuma saan nga simurot iti sabali nga lalaki no kumada kami tinagkatuluyan ket saan ko mga agsangsangit ita saan na kumamapadasan iti madangran wenno maranggasan. Ang imapay nga panpanunutik pailaing tinapalabas. Idinto nga adan ni Beth nga kayan ayat ko. Ni Beth nga napudno ti panagayat na kanya. Ni Beth nga mangparparagsak kanya. Ang imuri sinumot Uri asinumot medyo mailang mat nga kadennam deti ex mo. Nga kaanakan ti agdamang nga kayan ayat mo. Da kayo man ti pagsaludsudak kasin yung normal ka dito marikriknak nga mailangak. Mailangak iti sitwasyon mi. Ano mabalil ko kidawek iti ka-live-in ko nga ni Beth nga makisina ni Sheila kada kami.
Angim narigat mat gaputa, gapu iti kasasaad na. Angim Diyos ko, mabayag pa apanawin na ito eh. Inton may pas ngayon ti sikog na, ket aywanan na, padakkelin na ti anak na, kasano nga roden no, addan tulat ta iti poder mi, addan tulat ta iti sidong mi, kini Beth, ni Sheila. Balakadan dakman kasi no anyat nasken nga aramidek tapno no mapukaw iti panunot ko, iti riknak, dati nga barikriknak, nga kasla mailila nga. Iyo na akong diagyaman kadagiti makaited ti balakat kadagyaman akmet ken kakasinyong ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang tedbiag ti pakasaritaak. Nga sapay kumagat at damit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. May sapay nga problema kasinyong pakamakam ko. Kasano nga roden ni Sheila? No agkasapulan timang sibug iti sikog na. Ha? What? Ang imdandanimot aga naggayamen, sorry. Teka rad, maproblemahan law niya paggayam mo. Kobe, iti Vegan City, Ilocos Sur.